Ovo je priča o jednom čovjeku za koga se vjerovalo da je potpuno neuvredljiv. Neki bezobrazni mangup koji je čuo za tog čovjeka odlučio je da ga izazove. Kad ga je sreo na ulici, počeo je da ga vrijeđa i ponižava na sve moguće načine. Jel zemljate, jesi ti taj što mu nikakve riječi ne smetaju? Alo, slušaj me, ti, takvi ko ti su najgori, konje jedan, majmune jedan, mangupe, kako te nije sramota da se praviš u životu takav, konje jedan. Ti misliš da si neko i nešto, jel? Misliš da se svijet promijeni, jel, konje jedan, kako te nije sramota da se tako ponašaš? Zašto se praviš? Stani! Stani! Razumijem ja to sve vaše ponašanje i sve, ali kako vam nečije riječi ne smetaju? Morate se naučiti boriti sam za sebe. Dečko, mogu li da postavim samo 2 pitanja? Naravno. Ako ti meni doneseš poklon, a ja ga ne prihvatim, kome taj poklon i dalje pripada? Pripada meni. Sada, druže moj, ako ti za mene imaš samo uvredu, a ja je ne prihvatim, kome ona i dalje pripada?